Эти истевикку курдук биллилээх спортивный комментатор Александр Васильев көрдүген бээн төт кирилээхка Азия олары бастакы спортивный ойнуларын көңүл тустууга быһаарылаах капсыгытыгар тахсыбыт бөҕөстөр билиһиннэрдэ. Ол курдук кыһыл муннуктан Саян Будажапов Бурятия, күйөк мунуктан Леонид Спиридонов Сака сирэ. Эрде бирилерге этен харбыппы курдук бу Азия олары ойну эдер спортсменнерге улахан спортка тахсарга үктел болар диен. Билерге курдук Леонид Спиридонов Азия оларын ойнуларын бастакы буйдuk кускайга 96 хылла кагытылы ойнуга бастакы местин булбыта. Уна же онтон санаата котогулдан онтон күйүрен кини көбүр улахан класстагы мастер боло үйнөн дакыбыта. Икки олимпиада кыттылага Азия чемпиона, Азиатская ойну призера, Анды чемпионатын призера, Казахстан каста төгүлләк чемпионы болбута. Кини билигин бүгүннерге Владивостокка ытылла турар Азия олары народтар иккерлернагы этти спортивный ойнуларга сака сирин спортка, физическая культурага министрин быһытынан салайса хыджар. Онтон бу сүбебе сыллагыта кини Азия олары ойнуларга бастакы улахан кыйытын хетиспите. Дөбө капсыгыны болгоян көрөргүтүгөр ыңырабыт. Дейке түттен әрілден сүрдәк сытый киши болу тұрар көрігі күрдік. Ақсан 101-ге Леонид Спиридонов тұхатығар. Ақсан уларибат бир балылла төт бирге болла көрөгө күрдүк сүрбәтче күндө калла капсыгы битере. Өссө балылла шүйдүк 6 бирге болла. Бүтті. Леонид Спиридонов кайда.